ljudi, dobrodošli u Creation Games TG. Danas, evo ovo će vam biti prvi challenge na mome kanalu, prva epizoda. Danas je s nama PC Gaming, on ne zna svoje ime. Danas ćemo challenge biti cijepanje drva. 6 drva u što kraćem roku. Ja ću njemu brojati, on će meni. Svako ima 6 komada, on je meni biro, ja sam njemu. Ovo tu su ljudi njegovi 6 komada. Jedan je tu iza, ovo je moj 6. On je meni jednu gromadu iza, bržešću. Ljudi, evo ga, krećemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, dobro to njemu ide. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 25, 26 sekundi, 28, 29, 30, po minute, 33, 34, 35, 36, 37, dobro to njemu ide. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, oprostite sad zbog prsta, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 i uspio 75 sekundi! Sad ćemo vidjeti ko će brže, ja ili on. Krećemo! Sada je na redu Creation Games TG. Jel može? 3, Može. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Prostite zbog smijanja, ali čovjek ne zna cijepat. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, prostite, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Ostalo mu je još. Evo, čekajte da ja dovršim ova drva. Ne treba, ja sam. Treba. Ajde, daj. Evo, gledajte ljudi. Evo ga ljudi, nisam mogao ja to. Meni je ovo, da mi je pretvorila drva, s njim premekao. Sad će on to riješiti. Nisam stigao, jednostavno ostala mi 2 drveta. 3 u stvari, 4. Ne, da, 4, 2 sam riješio. Dva u 75 sekundi. I malo više, pošto on se smio, nije znao brati. Sad će on ovo, a s ovom tu zajebanticom će on ima posla koji ja. Neće to biti posebno. Ma jok. Mi na ovdje. Evo ga, sad ide zajebantica.
To odskačkuje, sjekira ko mutava. Ne može se zabiti. Amen. Vidite, ne može čovjek ništa. Vraćamo se za koju sekundu, samo da namjestimo panj. Evo nas, namjestili smo panj, nismo uspjeli. Sad ćete gledati. Očito ovaj challenge ne možemo napraviti. Možemo. Da, ljudi, sad ćete vidjeti. Ovo je naša posebna tehnika, ovo smo mi izmislili. Šalim se, ima ljudi koji prije nas ovo izmislili. Evo ja ću držati sikiru. Sam se malo previše, ovo vibrira gore nek vibrator. Vidi budala, ma nemoj opizdit ćeš me po ruci, konju jedan. Skoro me po ruci opizdio, moram sam pustit. Ne možemo. Evo ga ljudi, ovo je bilo, sve od ove epizode ne možemo ovo riješiti. Ovo je preteško. I naravno, ako vam se video svidio, share, subscribe, like. I lajkujte PC Gaminga, dajte mu subscribe, šerite njegove videe, snimat ćemo Minecraft Pocket Edition, snimat ćemo Minecrafta, sve ćemo snimat što god vi budete htjeli. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!